Jangan lupa subscribe dan like. Selamat siang guys. Bimaik lagi nonton orang yang lagi syuting. Rame guys nih guys. Sekarang banyak yang jadi YouTuber. Mungkin punya prospek cerah nih guys. Rame nih guys. Ada pengambilan video. Nih sutradaranya nih guys. Sutradaranya nih guys. Wih. Kameranya udah canggih. Pakai tongsi. Oh, rame guys. Nih krunya nih, krunya nih guys. Nah, kru yang lagi ngalamun ada guys. No. Tuh. Kru lagi ngalamun dia. Tuh. Ngalamun. Oke guys. Ini aktornya, aktor. Syuting dilanjut. Oh, abangnya sampai penasaran ya bang ya. Oh, udah abangnya penasaran. Seru nih bang, bocah nih bang. Tuh. Oh, Bang Umam. Nah, kita dekat kayak apa hasil videonya. Jangan lupa. Kita lihat. Kita lihat. Wah, kabur dia. Datangnya gimana? Wah, layarnya gelap guys, nggak kelihatan tuh. Banyak rame. Lagi pengambilan scan guys. Benar-benar silo guys, lagi asik lihat. Waduh guys, ini yang lagi ngambil scan adegan. Oh. Rame guys. Bimaik kalah.
lagi istirahat. Krunya lagi istirahat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe dan like. Jangan lupa. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Subscribe itu gratis, mantap katanya. Terima kasih guys. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa lagi.